So hi guys, ride me karon sa Buda. Mo na yung line up, naka MT mitanan, MT-07, MT-09, then tulo ka MT-03. Kaning ride na mo puro may vlogger na yung mga kamera, no. So mo na siguro to mag start up nami. Kupuha tanawon sa mong tail lights puro mga LED na ba, nice kay forma. Pero ako nabantayan na ning taillight sa MT-07, no? Mura na pa siya MT-03. Kato naka violet na helmet, naka MT-03 na. Tapos si Mojo MT-07, pero yung taillight same lang sa MT-03. Tapos Sir JCT, lahi na dyan niya ha. Pero power kay unit. Dugay-dugay na po tong last ride na sabay na ko si Mojo o Sir JCT, no? Parang pa dyan na usbad. Ako kayo, pero grabe, untula sa yung suspension.